terminom se žeđ ne gasi. Ali ona prava, ja sam bio među planinarima, ona baba. 20 promjena. Ranije se gasila žeđ sa vinom. Da. Ajde, znaš, postaju isteri ono što ima neko crno da se proba? Da, organizer i preska bijena, preska crvena je pravo. Hoćete da probate prvo portunizer pa pravo? Evo, povijek, sva javno. bravo, na mjesto. Ona hoćeš li u sve ili beli? Neko baš. Znači da je jako. Evo apoteka. Uđi u kadar malo tu. Da. Uđi u kadar, sad radimo i video. Da video, nema ti ono uvek u propi stilu. Sada radi, džedamena serela, tako to ide. Sad si mi rekao za perežnirina ovo. Probaj crveno, kuve. Kuve, aha. Vino, vinarija Đorđević, dobija. Da vidimo, nažalost ovdje nema dame, ja moram, ali šta da radim? Će neka dama da dođe da pomogu. Da? David Mekulov. Davide, I'm here.
Dobar dan, dobar dan, malo sredstvo. Ali vamo kod Makedonaca može još Miris, mislim to ukus kakav ti je na počastvu u kraju ili opšti ukus. Slikaj! A, pa to je snimak ceo i dalje traje. Evo, sad je to. Video. Snimljeno.